Menu ya yeno ye pawura de chew se onfa yemfom ye mra to mfa nche ye ye ya de masifo e bone we ye ho wotini ni bia ni asase so ye sra de se ne ya ye enfom de bia ya ye bia no onfa nche na ohu ye mabo na omi oso mfa nsere ma ye na ye mpai bo to hwadu nanim se de hwam na wonam tumi na ho den so age ye amana ye yie enti awrade hu ye mabo awrade hu ye mabo awrade hu ye mabo na onfamfo no mrato de nche na wagiminu mienu afiri wo haw ene ahohia mu wanka eme kra amen obodi yomi bru obodi yomi bru Bro
Nyankopɔn sane bɛyɛ w'adwuma. Amen. Yesu ye frɛfrɛw. Oh Jesus. Hu yɛmabɔ. Tie yɛn mpaebɔ. Ka yɛn. Gye wɔ man yi nkwa. Gye wiase adasa nyinara. Ɔkra bia wɔde ne ho ato so. Awurade nya ne mobrohu ne yɛ. Gye every tafo na sɛfo nsɛm. Abɔnefo so de ahyɛ wo ma. Na so Awurade wonim wo ma. Hu yɛmabɔ. Fa wɔn nsa to adasa so. Ye ogidie sɛ w'Awurade obɛko. Wadom ti enye hɔ. Amen. Amen. Kronkron woni aboafo. Bro, woni aboafo ye. Sanio. For you, for you, I just said you. Oh, go brave, free, ready, bro. When I'm back, you are my hero. Oh, for you, near down for 1 year, boy, for Ni babia onyamini yambo for you. I'm gonna problem was you. I'm was you. Makacha wa mine say wutumi ade nyina yo 1 year boy for you. Yes, so baby, I just have one year uncle when you're in the young boy for you. Abapu makatachi papa mama pumo 1 year boy for you. That's it, what we are. That's it, what we are. You what you do? Mati wonka wa chichiriti na mabaya 1 year boy for you. When you're in the young wolf for you, free Nazareth, yeah, 1 year boy for you. For you, that's why Father me go. That's why Father me go. That's why. Give me a baba, Tim, you're drunk, 1 year boy for you. When you friend me, when you want to be a servant, you want to be also, the married by the assistant is saying,
for you. What the one Satia Susua Subantia Fratia, 1 year boy for you. Some warrior 1 year boy for you. What's a man in the Comelia Dianity? No, when I'm in the young wolf for you.
For you, Already sunny. Ebrahimu obi da ho a opre oyare. Wagye ne wo baabi a enye. Wada ho a wo opre wo hia wagye. Ene awurade wo nkyɛn awurade bɛsa wo yare Ebrahimu ene ehia awurade adom enti yɛbɛto dwom bi e de afra awurade sɛ wayare ne mi bobubu ni mi Ijina kwanchai merekekem Jesus David ni Aje majana mi
nyami ami twe ome baba Bone bi abi de abi teme na ome baba Baya me mababa mo ome baba maja no obeje wa fi yarem na wa wie wa yaresande nyagidie sefri ne ko awrade asaw yare okra bia yare da wo so kwanku yare bi ohaw bi amane bi wa famu a ensiye no ene se o television yanimu a megidi se awrade nyagopon no obesaw yare watamfo di wa hawa to nipa so watamfo di amane to nipa so ye twan yo ba bi antwa wo de homa tekire yen ne ogidie se awrade behu yamabo wonu a we Abraham nyankopon no obesane enti adwuma eba no wo se Abraham ba ena otamfo akini frihia bebre Abraham baba no tamfo ye ni se ye yo oh yari anu di akwa Jesus ya Abraham baba na tamfo jijire no yari do mui oh nyamia saneno Abraham baba no tamfo ne kwa Ajabra baba no branswa ye ni se ye yo Nyamia
no fish ya baby.
me ni me boni bi. Yeah, me ya bro. Eni asem ya tueni. Yeah, ya bro. Eni asem ya bueni. Yeah, ya bro. Eni asem ya tueni. Yeah, ya bro. Ajo nyami e. Yeah, me ya bro. Ajo nyami e. Yeah, ya bro. Ajo nyami e. Yeah, ya bro. Wanyami tumi e. Yeah, ya bro. Wanyami wumba. Wanyami wumba. Nyami wumba. Ya bro. Wanyami wumba. Ya bro. Wanyami wumba. Ya bro. Wanyami sweradi. Ya bro. Suwa nyinaja. Ya bro. Baga nyinaja. Ya bro. Ready. Ya bro. Otumia. Ya bro. Ogugre ya bro. Ya bro. Wanyami wumba. Ya bro. Ya bro. Okwa ya jaya. Ya bro. Ya bro. Wanyami wumba. Wanyami wumba. Ya bro. Wanyami wumba. Wanyami wumba. Ya bro. Wanyami sweradi. Ya bro.
Nyame won nkasa awrade tumi emra awrade tumi emo me no bie no ban ho ban tumi a etumi ade nyina ye tumi a ebrebransam ase tumi a edumbransam gya ane ye frefre no na yenim se wono nyankopon no ene wa wiase nyina sodifo na wono ne eboni din a na enema nyina atodin nyagidie kese awrade beye awrade beye etomre bia na obronsan pese wode ohaw owuo yare dom ede to nipa maso na so twede aponyankopon te ase yi ene yenim se ye frɛ na obegye yenso na obekasa ama enema nyina wie peye adwuman ye de asiwo se ebra ne bra no bia no ye be ye adwuman afra awrade tumi se omehye ne ho animonyam sane utumi mu awrade bra ema na adwuma ye ji awrade di enti Yesu afren Jesus bibia so ne ye wonyane wowufuo otu ahomone omade ohia ba no enya ba omade opekwan bi atu no enya kwan tu ede na watumi nye etumi bra de nyina so enti edon ne emra yi mu ayewei ye hia wo mo a se obeboa dwumadie yi ama dwumadie yi nkoso boa dwumadie yi na dwumadie enyina ne nan so dani da nyina no etumi adi ahyiamu fa ye number no kakra bia wo bia no fatum se ne be ye betumi aboa na ye betumi ama dwuman akoso dani da nyina mu no 0542 96 7760 0542 96 7760 Mr. Gabi anini frimpon yakoso akase nyankopon onhira o ma wo so wone wo ma wo busuya nyinara awrade nhira mo na onyam kese e won pempen so a wodi dwumadi ya droi yenim se awrade wonya mo brohunu ye da se yarem owuom eye wa haw mu otwene ampo nyankopon de ne tumi na ne onyam no ebejew e wo Yesu dini mo amen amen juma eba no o se sama jimio eni aboni achia wanyame samba jien samba jeme na namo se nyame yeah hallo nyame yeah ubona Yesu afrewa wanye mi amidi amini obiara bia mu awrade samba jeme samba jeme samba jeme Oswahili mi akwanti fiasa Samba jeme Akia nyame Jo nyame Aswanye mi amini obia bia wewrade Samba jeme Samba jeme Wanyame ajimi Oswahili mi akwanti fiasa Samba jeme Samba jeme Mose nyamia Hello nyamia Wanye mi amini obiara bia mu awrade Samba jeme Samba jeme na me jeme Oswahili mi akwanti fiasa Samba jeme Akame nko awrewo mo Ibameni ani suwa Asanya mi anya mi amini obiara bia wewrade Samba jeme Samba jeme Wanyame jimi Wanye mi amidi amaka asuajo Samba jeme Wawianvu awakira nyina Midi mi watu awrade suwa Wanye mi aya na bronsa mi ku awrade Samba jeme Samba jeme Mejefunya mejemia Akalotwe Samba jeme Akalotwe Sodom seye mwe
Akubi achire mesua. Why be pa mama won't ya? Afeya na drum mesua. Ajaya me hon sanchira nena. Me hon sanchira ne abawa mesimi. Ade mesua mesua ni onyamda. Ede makuma na baba fari amawe. Nenso nyame wotu me pa. Nyame to me so si abon somewhere. Asa wanye me ata fo besri me agidi nyame asa. Aja sambro Yesu. Wani unse mi ni obi are sambro Yesu. Nyame sambejeme. Eya no me dimi wa tu. Sambejeme. Misunso tete me me kradu marawe. Sambejeme. Eya no ta fo na me kwe. Cross me abi ni obiare. Sambejeme. Eh, busianye na pomia, busianye na pomia. Sambejeme. Awuchire ya maniemu. Aja wani bi abi ni obiare. Sambejeme. Akwedi edi Awurade Yesu sabra. Sambejeme. Wa brother titi. Wa brother Sambejeme. Mama made me want to say sabra Yesu. Sambejeme. Wa brother da fu abi. Awurade enyami. Did any son of me bear mammy? Sabra Yesu. Awuchire ya maniemu. Wanyami anyimi abi ni obiare. Ajawani wani dasho sabra bajimia. Awurade nyame. Aja sambro Sambejeme. Obaya matamfo yanya me sabra yewe. Sambejeme. Sabaya kayawiye. Sabaya kayawiye. Sambejeme. Wa mama de me wa to sabra yewe. Sambejeme. Wabra wa damfu. Awurade enyami. Adofo ne pa boti efo ye sabra yesu. Aja sambro. Awurade wa hin na mi brese Jesus. Aja sambro minya mufre. Awurade bra. Wamaye mu ayade amaye. When you send your beer, Sabra, Mabre. Lena minimi watu atu. Amen, come and everybody, Sabra, Awuchire mu amaniye mu. Yeah, mania dos, Sabra,
Ajasabra, 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 yes. Ajaya me hon central near Manisi me. Ajasabra, Sabra, Abakwa to near Quenya, Benjamin Waro. Sombro, sombro, sombro. For Yamana, Okuya Mesue, I have been Mamma won't ya. They are not Ruyansue. The one year of when I am in Yangopunes. Emra na omagine ma bedi a wo bia ye ma kwan na so afre abaso obaso a ye no de chinkomo kama pa enti bedi a wo bia no obaso a ye no bedi chinkomo kama pa ji ye ma kwan na so wafre abaso oba lo TV set ni ma ye we amankwa John o say God bless you Trinity TV Nanaba Francis o say asumjo na ya ji so say amen Boachi Peter o say from Peter Obuase, keep up the good work. God bless you all. Greetings to my wife, Rhoda Boache, and Tiachia wife Eddie Amao, and go Ponsha, Peter Kaya, and also all the way, Yafta. Okay, Yafta will be Emma Tonsap Waramo, and go Ponsha from Hereso. I'm called Barak ni Peter. So Omuchiao. God bless you guys. Nyango Ponsha. Imagati, I say, hello, good afternoon. May Allah bless you all. God bless you. Voice today, so far, may the Lord bless you. Yango Punshana, Machiana, my wife, Obeti, Neri, on one episode, Chiano. Hello, we didn't be a free. Want to me, and you so young fat, you'll be just on a young cock, or be by my young fan on the end of the baby. I will be a Rango Punsha. Say also Jebre na wohwe dwumadie mame ka wo say no nan bo a yesan di nyame asem bro ntino woso atena ofidie no abra ne yenu anu twetwe nkomo obi aba mama yene na twetwe nkomo obi aba mama yene na twetwe nkomo obi aba yene na twetwe nkomo obi ama idea hello di ni baby akasa free oh mi din di Raymond me assist state aboso they say akwa na 250 years airport so full e wo do aboso wow na me say akwa not expert no oba sunu no me ga oba oba tiji wo and then person moto se we sia yetu a dana mi o moto wa wai ya beto ama wai we sia yesu a e be dana se di ama won so ba so ane no ade chukomo kama pa na yeko kama hello udin baby akasa free. Hello, your family honorable one make us free baby any new compound. Ya me yo ke to ase. Honorable yetio. Che me ko United Faith. The same church na ba enyom ne de dia Kenya me manya accident account me da dem. So me share my life. Enyom na pusunya Kenya me increases. Nyom e wo mu nyina apie me ka so bo ni nyam nyame o ko so show mo de no mbo mo ho ban so let them be answer to na konya ban so na mo ma me to nyam me tie mo de 24/7 me tie mo program nyina nyame sham pa ma me Honorable one say when accident na mum adwum to no etutu nyoma bia ere afifiri nyankopon sha hello wudi ni baby akasa free asunyo amino yo me so e feme o kwame agin me kasa free ko empire so na me ka on enshia mo bebre na mai ko na wo ni no abante ko na ujene ni no o many agin hopan wow yeah man so eradi kama me madam ase okay ye beto eno ama won so nyankopon sha
Nyankopon shao na obaso e no be twetwe nkomo. Hello, udi na bia kasa free. Hello, kasa free kuma. Okay, yes. Otie no me so munyi ni free suma e. Otie no, utie ho a yentimi no twetwe nkomo. Sa na tie. Linda Obonsu ose asumdue watching you live from session so. May God bless you. Oh, let me shout so. Hello, udi na bia kasa free. Hello. Hello. Ono so etie no ntimi no so twetwe nkomo. Sa na ye no nti ubaso a no all world TV set na. Hello, udi ni baby akasa free. Lekate free yanfo. Yanfo. Sunya yanfo. Ya akosie hia entemwo. Wa entemwo. Ona na akosie hia. Obi awo ya de. Nyame ya drobi ya ho ye pa. Acha me na na so nyame boa. Next week me ba why. Ona na yese so actually so di ankwanta. Madam be fa ne ko. Madam be fa ne ko nkwanta. Wow, ye de nyame na mi ya me fra no. De o ma na ba. Ifateme ya mitachi mu pa me sa ko mu pa e ba osusu o yanfo ha. Madam be fa ne ko. Wow. Nyankopon sha we ya medium. Me ya adwuma nyina ene ka wo mienu a mi kuromfo afra me ye nyame sha ma. Hello, udi ni ba ya kasa free. Kwa zem ka free ya tu. Everyone say. Me send go smart tu. Okay, oi ma ye tio. Me da ma so, eno mo nyuma ma oto. Na mi sta mo du na mo yesu. Na mi se je mi fancy da pon bi ase. Me send go smart tu. Otie no we so e the message bi aba e be kan e the ama. Hello, udi ni ba bia kasa free. Hello. Me ba jo udi ni ba bia kasa free. Me kasa free asifu su. Okay, yentio. E ma mu ni na asumdue. Amen. E ma fene enompa Nyankopon bi asemo de amoto. Like a teacher Simon, Tiano, say a call our teacher, our baby corner. Okay. I call us to Tiana, Yaman come on Islam. Amen. Amen. Nyankopon shao so pass Ojebra now frey. Obaso said the no sa ne kwano. Hello, udi ni baby akasa free. Hello. Menyo wanti mama musa menyo no menyo na meke. Ona onyo ba ya? Die nyame. Suro nyame. Ose nyom ne ya de ya. Hello, udi ni baby akasa free. Hello. E ba cho udi ni baby akasa free. Ka cho sister ta miti kanos. Na wonyo ma bono kikini fidwe mu ba ya na matrasi. Okay. Na wonyo mbe me de pa wose odi moje bi atomi. Tadi me de makoma super na mbo ma so ni bi wo. Kwada so esi. But tadi me de pa odi moje bi atomi wose na bode mpate muntu mami. Okay. Ebe to sa adwom no so di ama. Eradi shira ebe to e di ama. Na Naba Francis say I'm Francis Ade from Bekwai. I'm sending my offering. Offering na dey ba no wo di all the sha no. Na Naba ata menyo me na me kanu. Hello, udi ni baby akasa free. Hello. Bacho udi ni baby akasa free. Udi ni baby akasa free. Hello. Okay. Hello, udi ni baby akasa free. Hello. Me ba te makata. Me ba te makata free proso. Kasa free. Hello. Proso. Yentio. Eframe ma bana o ma ya bia pa o mo yum de ya me de papa o mo ntu ba kun e ma me wai. Okay. Me ka sa free proso. Nyankopon sha pa e be to nyum no e di ama. Your last caller. Okay. Yentimi fa ofrafo bia biam ti sabre djumedie na yeguso a ye de bro no na no nan bopepepa. Maka chi o se ye kwa tie Nyankopon asem. Nti koso a mo afide na ye de djumto no e to so kopem se no nan bebo. Tisabre de djumto na gigi tata kopem na yasa akọ gigi ni ho ni akwa tie Nyankopon asem. Ti koso a mo afide na ha no mo menyi enfiri armo. Papa eba mu social media handles na
social media handles no e kwan be so no obi fa obenya modwom enu bie ana ye nua be ma ne ba no ba kire e kwan ye be fa so a ye benya dwum ni bie enyina nti waba ne ne baba yotwetwe enkomo e wo ho ba bia wo bia no number na da screen ase no eye momo number na so ofra so a program bia wo ye bia no ofra wo to nsa fra mpanifo a ye ba girebre ne aba na ye ne nyina bebebom adi dwumadi no kama pa na ahye Nyankopon din animonyam ti ba bia wo bia fa number no esan ye momo number edi e beba eye John Okwenkwe nanaba o ka kire ye say o send you offering nanaba number na 0542 967 760 0542 967760 edi baba John Okwenkwe na onzo watumi de usid afa wono boa adwuma no keska na ade mom omodoso enti ne baabi omo baabi an keska na ni nyina ngogu ya papa Mr. Anini Frimpon so awrade nhira no nka ho chaba social media handles no microphone na eda wono na eni yeni nkomo na ya hwe obi pamunyum ni obi pomochira kwan a kasa na yenko so what social media handles I want to say the Supreme Voices Facebook the Supreme Voices YouTube the Supreme Voices TikTok the Supreme Voices anoma bi na otu no konkonsan ni bi no mo friends Twitter sa anoma no so the Supreme Voices Twitter Instagram ni the Supreme Voices papa ye ko na ye de jom no bro sabre mesaba men ko ekura mesaba na nyina ya baba wie na ya introduce Nyankopon akwa e de a chiro sabre de mama ya jom na de kwa tie Nyankopon asem yo sabre a yes atwa so e de awie na de meka nyina ne se ye to jom ye beto jom ama ene efiada yi sabre obi de ne papa ekoto ekofie ko pene kurabia obi de ne maame obi de ne nua bi ne ba ne yere adamfo ebi akoyi na firi mochro na ye bo adwumwe e da kire mo were e bo adwumwe amamo ene obi bia aye bia to ani uwa ni brem bia no ye to dwumwe amamo adwum ne se muma mi nsu me dofo wuo muma mi nsu me dofo wuo efi se obatan wuo ya muma mi nsu me dofo wuo yo muma mi nsu me dofo wuo yo efi se wabatan muma mi nsu me dofo wuo yo me papa wo ya wabata wo mama me zo me dawo wo ya adofo mama me so me papa wo ya mama me zo me mami wo ya mama me so madam fu wo ya efisa waba Semi, I will.
mani anisuwa asemi ya ne ya me yapa wavuduvu abi na kranu mumma mi so mi davu we ya efisa aba eti minu ano mumma mi suno minu ano Odofwe wewu ajami oh wewu ajami mi mami na kre mi dofwo mi dofwo kwada ajami dofwo kwada ajami miso Adam fupa wano na wakroya mi baba wa jamia mi dafwo Ebiasi agumitie ebiasi awododo Edomu wakoda jami miso Ebo miso Bidofwe wawu ya Mi mami wakoda jami mi baba wawu jami Biya na manya no Oh Asami ya wira wododo miso Wabata wo yaya amiso Ya ni mabadi dia ben ni mabadi dia ben Midavu wakoda jame Minu yakoda jame Nase miso Mi mami yakoda jame Miso Aje kabe Mi adekura Mami yakoda jame Mami yakoda jame Nase miswa Mi dofwo Wakoda jame Ebiasi agumitio miso Mi mami yakoda jame mi papa yakoda jame Mami suno Wewu ya Nase miso Nase miso Yeah, wewu di mewa wewu di maburopa Oh Midamu wakoda jami Midamu wakoda jami Oh, yeah,
Adaka minamwe. Ebi abekobi yo. Nase misu. Misu. Nase misu. Misu. Ase Samisua ya na ena popon so bibia ete na onko bibia ho the supreme voices ene omudi junaji no ena popon ensha ya bia wo bia na onsha supreme voices so ene bani fo ni na yam papa Mr. Gabi ane frempon yankopon sha na onya okase pa so da ne da ugwa na junaji ekoso number na boost stream so no take number no na ne panofo antwetwe enkomo baby ubia awari show bibia no do bia kase sabre yene yakase ya de nyina evangelist yohani baba betwaso na odi nyankopon asem ayemfra mu abre nyankopon ma ti baby awo bia no kama ho mani ofia no se evangelist ay crowd baby owo bia e ma akwaba e de ba jumali so evangelist se bia boko de wa ya awari nyankopon ase se nyankopon na evangelist so na ode nyankopon asem ebre menu mienu baby a obia sabre evangelist yohani ewa hanu a ode nyame asem ebre evangelist enfa nyankopon asem le nyankopon ma ye mompa na enfa dia ka entoso yo so fata ye bi nyankopon eda anuanom so ase se omonam onyankopon ahoɔden so na